nongeye kuguha ikaze kuri Rugimana Talk Sport, amakuru yacu akadoye mu gihugu cya Espagne. Mundo Deportivo ikaba ivuga ati au revoir tueur, urabeho wamwicanyi we ariko ni mu kibuga ntago ari umwicanyi uterana ibyuma. Aka rero ari Suarez wamaze gutandukana n'ikipe ya FC Barcelona, akaba kuri miliyoni 6 z'amayero. Rero niyo mafaranga ikipe ya Barcelona igomba kumubonaho. Uyu munsi bakaba bari musezere kuri Camp Nou, ejo akazerekanwa mu ikipe ya Atletico de Madrid. Ikinyamakuru kitubwira ko Semedo yamaze kujya mu ikipe ya Wolves kuri 30, haziyongeraho 10 mu gihe Ansu Fati yongera amasezerano kujya 2024. Clause liberatoire iva kuri 190 ikagera kuri 100 uramutse ushatse kumukuramo iyi contrat itararangira. Ikinyamakuru Sport cyatubwira ati Desti byose biri mu ntoki za Barcelona. Akari umusore witwa Serginho Desti w'ikipe ya Ajax Amsterdam, nyuma y'uko rero yari yamaze kubona offer ya Bayern Munich, ariko Barcelona ije kumureba yahise yemeranya nayo tayari ibya Bayern Munich bitereka ku ruhande. Hanyuma ubu ngubu rero akaba agiye gufata inzira zerekeza mu ikipe ya FC Barcelona. Ikinyamakuru kandi kitubwira ko Suarez tayari agomba kujya mu ikipe ya Atletico Madrid. Uyu munsi araza gusezerwaho n'ikipe ya FC Barcelona. Twekeje Madrid, ibinyamakuru byabo biravuga iki? Marca ikavuga ati nimba hari wabikora ni Sevilla. Akaba rero ari Super Coupe ku mugabane w'Uburayi uyu munsi Budapest, ikipe ya Bayern Munich ikina n'ikipe ya FC Sevilla. Ikinyamakuru AC cyo kiravuga ati nta bwoba bwo guhanga muri iki gihangange cy'Abadage. Akaba rero ari Sevilla iri gushaka Super Coupe yabo ya kabiri, irahura n'ikipe yo gutinya cyane, ikipe ya Bayern Munich ku kinyamakuru kibivuga. Akaba rero ni match ikomeye cyane, ni na match ya mbere yo ku mugabane Burayi igiye kubaho ifite abafana. Mu gihe umutoza Lopetegui avuga ati hari hashize igihe kinini mu by'ukuri ntafite ikipe ikomeye nk'ingi ya Sevilla. Aka rero ari kwitera akanyabugabo rero, ariko ntago byoroshye, barahura n'igihangange gikomeye cyane. Bayern Munich yatwaye Champions League birumvikana, akaba ari Super Coupe rero ihuza ikipe yatwaye Europa League yatwaye Champions League n'uyu munsi Budapest muri Hongiriya. Twekeje mu kinyamakuru L'Equipe kikaba kivuga ati hasigaye iminsi 12 ngo isoko rifunge. Amakipe muri Ligue 1 akomeje kugenda yiyubaka rero, akora ishoka byose mu by'ukuri, akwakwanya, yinjiza abakinyi, anasohora abandi bakinyi. Hanyuma akaba rero ikinyamakuru kitubwira yuko mu by'ukuri Bakayoko ashakishwa cyane n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikinyamakuru kandi kinatubwira kuri abakinyi batatu. Ikinyamakuru kandi kinakomeza kitubwira kuri izi transfer rero z'ikipe ya Olympique Lyonnais, kitubwira ati aba bahungu bane bashobora kuvamo bakagenda. Ubundi ikipe ya Lyon kugira ngo yekiribire ibitabo byayo bya financial fair play muri iyi sezo ikeneye miliyoni 50 rero igomba kuzikura mu kugurisha abakinnyi. Hakaba hanimo Moussa Dembele, uyu ni umwata kuri gushakishwa n'amakipe menshi cyane, ariko Man United ngo niyo kipe yatungurana imugura. Hussein Awal arashakishwa cyane ikipe ya Arsenal, gusa Arsenal irabizi yuko ni miliyoni 60. Ikinyamakuru kikatubwira ko na City ibirimo. Depay arashakishwa cyane ikipe ya Barca, AC Milan nayo imuriho. Hanyuma Rene Adred akaba ashakishwa cyane ikipe ya Rennes yo mu France. Ikinyamakuru kandi kikatubwira ku ikipe ya Lyon yuko Garcia yagishaka umudefenseri, ari nako kandi ikipe ya Lyon igiye kongeramo Lucas Paqueta w'ikipe ya Mirase ndetse na Facundo Presti w'ikipe ya Peñarol muri Uruguay. Ikinyamakuru L'Equipe kandi kikatubwira yuko Jules Koundé rwose uyu musore ari gushakishwa cyane n'abanyaburayi. Man City ikaba yaratanze offer ya miliyoni 55. Monchi directeur w'ikipe ya Sevilla w'imikino yamaze kuyanga, akaba City babwira ko itarenza hagati ya miliyoni 60 na 70 nicyo giciro cya nyuma City yamutangaho. Gusa ariko ikipe ya Sevilla ikavuga ati twe nta kibazo dufite, uyu musore afite amasezerano kujya 2024, ikindi clause iramushyira kuri miliyoni 90 z'amayero, niyo mafaranga ushaka kumukuramo yakishyura agahita mutwara. Ikinyamakuru L'Equipe kandi cyagarutse kuri Angel Di Maria. Rero Di Maria waciriye mu maso Alvaro Gonzalez y'ikipe ya Lyon bakinaga n'ikipe ya Lyon Paris Saint-Germain, akaba rero yakubiswe match enye ukwezi kwa 10 kose kuri rouge nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Ntago azakina mu kwezi kwa 10. Mu gihe ibya Neymar na Alvaro umwanzuro urafatwa ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru The Guardian cyagarutse rero ku ikipe ya Chelsea yitwaye neza cyane muri Carabao. Akaba rero yatsinze ibitego 6 byose kabisa ku busa, batsanaga ikipe kitwa Barnsley, harimo hat-trick ya Kai Havertz. Ikinyamakuru kivuga kiti electric Havertz kabisa, alala. Mu gihe kandi ikipe ya Chelsea kivugaho, akaba Demel itangaza yuko mu by'ukuri ubuzima butameze neza cyane hagati ya Antonio Rudiger n'ikipe ya Chelsea, bintu byatunguye abantu bose mu by'ukuri bacitse ururondogoro. Aka rero nyuma yo kudakinya match ya Liverpool abantu bagize ngo yaravunitse, ariko hari ibibazo.
nimugoroba ntiyagaragaye kuri iyi match. None uyu mukinnyi biravugwa yuko afite kujya ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 akaba yamaze kubona ikipe, akaba ari ikipe ya Paris Saint-Germain iri kumushaka afera suive. Ari nako kandi tugaruka kuri aya marezita yose rero ya Carabao Cup round ya gatatu. Mu by'ukuri amakipe akomeye yitwaye neza cyane, amwe namwe urebye ikipe ya Arsenal yatsinze ibitego 2-0, Eddie Nketiah ndetse na Christian Fuchs bitsinze ibitego, akaba rero ari ibyo 2-0 Arsenal yamaze gukomeza mu yindi round ya kane. Ikipe yagiye abikora rwose n'uyu munsi rero match zaza gukomeza, Bournemouth Man City, Lincoln yakira Liverpool, ari nako kandi bahise banatombora rero iyi round ya kane. Ikipe ya Lincoln na Liverpool izatsinda izahura na Arsenal, ngo Liverpool nikomeza leta ihura na Arsenal muri round ikurikiraho. Akaba kandi mu yindi match Leyton Orient ndetse n'ikipe ya Tottenham Hotspur izakomeza ikazahura na Chelsea, ni match ikomeye cyane. Mu gihe United amaze gutombora Brighton Hove Albion, mu gihe ikipe ya Man City niramuka ikuyemo Bournemouth izahura n'ikipe ya Burnley. Urebye niko match zihagaze, zikabazaba ku itariki 28 z'uku kwezi kwa 9. Tugaruka kandi mu kinyamakuru The Guardian kikatubwira yuko EFL yavuze EFL harimo Championship, League 1, League 2, birabyiciro byose byo hasi, ukuyemo Premier League, ubundi izindi rushanwa byose bikaba biri mu kikubiye nka federation yabo yitwa EFL. Akaba rero EFL yamaze gutangaza yuko mu by'ukuri bafite crise ikomeye cyane, ku buryo bari gutabaza yuko government igomba kubafasha, kuko nta bafana bari kuza ku kibuga, ntago bashobora kuresista kugeza mwaka utaha nta mafaranga government ishyizemo cyangwa se babonye ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose. Daily Express yo ikavuga ati bazakenera miliyoni 200 mu by'ukuri, nizo bari buhombe, nazo bazakenera rero kugira ngo bagaruke mu buzima. Ibi byatangajwe na chairman wa EFL Ricky Perry. Ari nako kandi Daily Star ivuga ati government mu by'ukuri ibafashe, bakeneye miliyoni 250 kugira ngo babashe kubaho. Ikinyamakuru The Sun kandi cyatubwira yuko David Sullivan akaba ariko owner wa West Ham yarakariye bikomeye cyane EFL. Aba bantu rero bo muri Championship na za League 1 mu by'ukuri nta bushobozi bafite bw'amafaranga, bananiwe gupimisha abakinnyi babo, bananirwa no kubimenyesha amakipe nibura ngo Premier League nabapimishe bargore bajye guhura n'amakipe ya Premier League. Ari nabyo byatumye rero West Ham Moise yandura umusore Karen Josh ndetse na Issa Diop bandura coronavirus COVID-19, West Ham ajya gukina n'ikipe ya Hull City umunsi w'ejo hashize. Ari nako kandi City I think fata ingamba z'uko iremera irapimisha, yatanze amafaranga ipimisha ikipe ya Bournemouth kugira ngo baze gukina uyu munsi kwa kane babashije kubapima. Umva rero ko ibintu ari hatari. David Moyes rero nawe imyitozo ananiwe kutayihagarika, akaba rero imyitozo ari kuyikora ariko ari kuri Zoom, arimo aratoreza rwose kuri Zoom, ibintu ni hatari ubwo ari muri karantine. Twekeje kuri amatransfer ya DML rero ya Simon Jones nkuko muyamenyereye. Burnley ikaba iri mu biganiro na Liverpool ifuza miliyoni 20 z'amapaundi kuri Harry Wilson, barabatiza ikipe ya Bournemouth, ariko ikipe ya Burnley ikaba ifite icyizere yuko miliyoni 15 z'amapaundi Liverpool ibuze kuza kuyarya. Burnley kandi ikaba yamaze kumvikana na Brighton Hove Albion kuri Dar Stephens, miliyoni 1 izazamuka ikagera kuri miliyoni 2.5 tayari. Uyu mugabo w'imyaka 32 rero akaba agomba gusinya ikipe y'abavandimwe ya Burnley amasezerano y'imyaka 2. Manchester United iri kugerageza ibishoboka byabo byose ngizane Alex Telles. Ari nako kandi Manchester United itegereje yuko Roma izamura igiciro kuri Chris Smalling, kuko Roma yari yatanze miliyoni 12 z'amapaundi, Man United ikaba iri gushaka miliyoni 18 ku makuru nari mfite. United kandi iri gustragolinga kubona umuguzi wa Diogo Dalot, Sergio Romeo, Marcos Rojo, Andreas Pereira ndetse na Phil Jones. Akaba abakinnyi rero izi flop zose Man United irashaka gutandukana nazo, ariko nta muguzi, biragoye cyane. Mu gihe kandi United ntago ifite plan zo kugurisha Jesse Lingard, irashaka kumugumuisha hariya rwose ikamugumana. Mu gihe kandi nta progress nimwe nkuko ikinyamakuru DML kibivuga ku bintu bijyanye na Jadon Sancho, ntacyo Man United itangaza kugeza kuri ubu ngubu. Mu ikipe ya Manchester City haravugwamo iki ni Nicolas Otamendi ukomeje gushakwa n'ikipe ya FC Porto ndetse na Inter de Milan. Mu gihe kandi ikipe ya Manchester City ishobora no kuba yamutereka muri deal ya Jules Koundé w'ikipe ya Sevilla, mu gihe Sevilla yo iprefera ko yahabwa miliyoni 65 z'amapaundi, nafere gukurikirana cyane. Mu gihe kandi ikipe ya Manchester City iri kwirukanka cyane ku gasore katoya cyane k'imyaka 17 kakawinga k'ikipe ya Estudiantes mu gihugu cya Argentine, Dario Sarmiento. Arsenal ho haravugwamo iki? Arsenal rero umusore wabo hagati mu kibuga Lucas Torreira akomeje gusunika kwerekeza mu ikipe
ikipe ya Atletico Madrid, ariko kugeza kuri ngubu ntago barumvikana ku bijyanye n'uburyo bagomba kumuguramo cyangwa se kumutira, byose nta na kimwe barumvikana. Mu gihe kandi ikipe Arsenal iri gushakamo Thomas Partey mu ikipe ya Atletico Madrid, mu gihe kandi ikipe ya Arsenal tayari yamaze kwiyemeza kuba yatiza Reece Nelson, ubwo turebe aho bari buze kuza kuba bamutiza. Southampton mu defenseur wabo yamaze kurangizanya n'ikipe ya Lazio Roma Wesley Hoedet, akaba ari umutiza harimo na option kuzamugurisha sama itaha, ari nako kandi ikipe ya Angers mu France ikomeje gushaka Sofiane Boufal w'ikipe ya Southampton. Everton ikaba yamaze gutanga ubusabe bwayo mu ikipe ya Barcelona kuri Jean-Claire Todibo, ari nako kandi ikipe ya Leeds yamaze kurangizanya na Diego Llorente ni umudefenseur y'ikipe ya Sociedad, ari nako kandi gushaka umusore wo hagati mu kibuga mu ikipe ya Levante ni umuhanga cyane Jose Campana, uyu nguyu ndamuzi cyane. Reka dukomeze amakuru yacu mu gihugu cy'Ubutaliyani. La Gazzetta dello Sport ikaba yaganiriye na Lukaku rero akaba yagize ati rwose Antonio Conte kuri twebwe ni papa. Yamushimagije cyane, ari nako bamubajije ku bijyanye na Vidal waje, yavuze ati kuza kwa Vidal ni byiza cyane mu by'ukuri, ati twari dukeneye experience ndetse na quality yo ku rwego hejuru cyane. La Gazzetta dello Sport kandi ikaba yagarutse ku ikipe ya Mirase irakina Europa League ihura n'ikipe yitwa Bordeaux, akaba ari ku isaha 2:30 kuri San Siro. Rero abasore ba Zlatan n'abandi bose rero bakaba bari tayari rwose kuza kureba ko bakuramo ikipe. Rero Zlatan n'abahakana Kalinaguru anako bafite ikibazo rero cya Duarte wamaze kwandura coronavirus COVID-19. La Gazzetta dello Sport kandi yagarutse ku kibazo cya Luis Suarez rero akaba yarakopejwe na Université ya hariya Iperuze, ubwo yaje gukora yahawe ikizamini ndetse n'ibisubizo, hanyuma yari yamaze guhabwa passport y'Abataliyani, mu by'ukuri yagiye kuyemererwa, ariko akaba rero baraje kumenya yuko yakopeye bishinjwa Université, ariko kuri ngubu bikaba bivuga ko ba detecte kabisa ligne telefonique rero zaba zaraganiye na Suarez mu gihugu cy'Ubutaliyani bikoresheje amarezo, bakaba rero baje gusanga Fabio Paratici ari we bigizemo uruhare rukomeye cyane, directeur y'imikino y'ikipe ya Juventus. Akaba barashakaga uyu musore, birangiza rero bihutije projet kugira ngo aze guhabwa passport, birangiza rero bamukopeje ibizamini tayari, uyu nawe ashobora kuba ari butabwe muri yombi rwose n'inkiko. Tutto Sport ikaba yagarutse ku ikipe ya Juventus rero ivuga ati urakaza neza mu rugo, akaba ari Alvaro Morata rero wamaze kugera mu ikipe ya Juve, Andre Agnelli amuhobera cyane, mu by'ukuri yishima rero igaruka ry'uyu musore, bivuga ko mu by'ukuri yagize mu ruhare rukomeye cyane kugira ngo aze mu ikipe ya Juventus, kuko yihamagara ikipe ya Juve n'ubuyobozi abwira ati ndashaka kuza gutanga umusanzu wanjye muri iyo kipe yanyu. Inter kandi ikaba igaruka kuri operation ya N'Golo Kante arashakishwa cyane n'ikipe Inter domira. Conte amukunda kubi, Conte aramushaka, ariko ikibazo ni kimwe gikomeye, turagaragaza ubushake bwo kumushaka, ariko turabizi yuko bigoye kuko igiciro cye Inter ntiyagishobora. Torino ikaba iri gushaka Lucas Torreira mu buryo bukomeye cyane ikipe Arsenal, ariko ikibazo cyamaze kuba nuko Atletico Madrid igiye kubarusha imbaraga, ikaba ivuga ati rero biramutse byanze yuko kujya mu kipe ya Atletico de Madrid twiteguye kuzana ubushobozi bwacu bukeya, ariko Arsenal ikatubabarira ikaduha Lucas Torreira. Reka dusoreze muri Corriere dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani itubwira yuko Napoli gushaka Vincino ikipe Inter domina, anako kandi Corriere dello Sport tubwira ko Lazio Roma ikugana n'ikipe ya Paris Saint-Germain kuri Juan Draxler. Les amis, umunsi mwiza cyane rero, ibinyamakuru twari tubifite n'ibyo ngibyo, reka twongere rero mu ma après-midi ku ma transfer atandukanye.